ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Saa 3:30 cia kiwioni. Karibu ndini wa mesa itu ya Vilingi wa Mauvoo nyeni tawamasi wa KITAKA uloku nengelea Mauvoo kwanzia ya meko ni Teresia Mwende na indi tu ya mboko atamwe kati wa alatu na mumesani ito. Alatu kumbanesye ni vamwe na Moitu wa ukuwa katikati kwa sadhayu wake kwa kuiita na ikanda kisioni cha Jordan musini wa Kitui. Kalonzo kudhingilela kana akokitia kibila cha president mwakani wa 2021 ku haimwenda mutongoi wa Azimio Raila Odinga mkwate mbau. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo kuweta kana silanga watho wake nuthela mwakani wa 2024 utemu thelu. Na maofisa ma KWS kukulwa masimane na munyambu ula uya indona kunyamasya NND kuya kisioni cha Metava Kibwezi kaunti ya Makueni. Vilingi wa Mauvoo. Nendi nina udhocha tutambanie mumu vaka muthia wa mesa itu ya Mauvoo moitu umwa wa ukuwa katikatini wa yumia thayu kwanzia ya kuita na ikanda kisioni cha Jordan musini wa Kitui utukuni wa kwa mukia umundi moitu uuna ula ethitwe ayikala na mwitu inya nyumbani sia kuvanga ewetwa atwaisi kiko kicho ni kwa utumi kana kwa itumi ila itanamba kumanyika kuyana ngusi ya idho ni kana ngusi ya idho ila ikalava kuvinake ulani pita musiokanu wetie kana mututia ethitwa mavindani maingi ena mesili ama kwenda kuyumia thayo nilivochuma nitu ni Onesmus Shalo. Maundu mosanya ni makusi wa bamusini wa Kitui kisioni cha Jordan vala nendi mamukia kiko chako macheti na wa mwitu wakuwa katikati na ula mwito yumisya thayo kwanzia ya kuita na kitheko chone masani mautuku wa kwa mukia umundi. Wena na ngusi hivyo pita musiokano ula wikala nyumbani mututia wikala na mwitu wenya nuwetie kana maambie kwe uambu masani mautuku vala ukilile na ethi ya mwitu wenya wa mututia akwiyeti na wa mututia kuyumia thayo otondo kuelesya. Ni mpangaji hapa na usiku kama nimelala saa 4 nilisikia mama akilia. Mimi nikatoka nje kuangalia ni nini. Wakati nilitoka nilipatana na bwana huyo mama. Nikamuuliza kwani mama amefanya nini? Akaniambia kuja uone vile imekuwa. Sasa tukaenda hapo kwa choo kumulika hapo tunaona kamba inaninginia. Kweli tukaona ni mtu wako hapo. Nikamwambia hakuna njia nyingine ni kwenda polisi. Wakati walienda polisi waliambiwa mpaka asubuhi. Si ndio asubuhi amekuja hapa. Ndio amebeba mwili. Kwa hivyo yeye alijinyonga. Hakuna mtu amefanyia kitu huyo. Alijinyonga sababu alikuwa amefunga choo na ndani. Ingeni waweta kana mututia ethito na mesili ama kwenda kuyumia thayu waitumile itanamba kumanyika wala ukuyo tutawethito aitata kwenda kuyumia thayu. Kamba si hata imekatwa saa hii na polisi. Hiyo asubuhi. Lakini nasikia kulikuwa na historia ya nyumbani, alikuwa amejaribu tena hiyo na ikakatwa kamba. Sasa akawa na jaribio tena ya kunywa sumu. Ndio dadake akamwendea akae naye hapa. Ndio ajaribu kumpembeleza. Sasa wakati ameona dadake ametoka na nyumba hakuna mtu, ndio amefanya hiyo kitendo. Kubwa sana kwanza. Miezi 8. Alikuwa na azae mwezi ujao vile nimeambiwa. Mesunjao. Na kimunini wa Kivu wa kivalo cha majengo bamusini wa Kitui zena na olevi kite ploti ni imwe wa mututia uyoso ni maofisa mavolisi kuma kisesene cha Kitui nolele kunena na andiki Mauvoo kukonya kiko kim. Ula mlevu. Mwe wa mututia ni woswele kutoa nyumbani ya kusuvya miaku ya hospitali munene wa Kitui level 4 ukuni kilimbeange uitwa iwa dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma Jordan musini wa Kitui ni Onesmus Shalo.
Nake mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wathana kana ni wiyumbanitie kwosa kivila cha president thini wa usakwani munene wa mwaka wa 2027. Kalonzo aweta kana vayi ivinda ya kwananga na vevata ala ameumukwata mauma mutethesi kuyumbania tene kenda kukwata usindi la Kalonzo ingiwa mwenda mutongoi wa ngwatanio ya Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga amwathukie kwitene kwithiwa Raila ethitwe yasya kivila ki kwa mavinda maingi na ndili votiumanitu ni mwandiki wa Mauvoo na ulani Boni Motesea. Stephen Kalonzo Musyoka atendete na atongoio vamwe na ateti ala meungu wa chama cha Wiper ala mevikite skuluni wa sekondari wa Miomboni ulo ikathia ni kaundini ya Masako wetakana vevatamba ya mukamba ikongelanga vinya na kwivundisya kwitetea kenda ithengeangia kwosa kivila cha usumbi na kwithwa itonya unengwa ndaiya akamba mukaza matanza lumboza kivila kimwenu kiaundi zaluo makwaza tia gazi kwanza tila ini tikale yongelo lakini nguzizi akambala nena Mauvoo ashime wa mugwa manene to mabyubeto ndio na mwe Kalonzo no wasikana no toche kutongo siendeno ya Kenya na wiyumbanite kwosa kivila cha usumbi na usakwani ungi ula ukethwa mwaka wa 2027 vai kwa utomba uni muyumbi wa kilobunge cha Mauvoo Patrick Makao andamana ya kutosha 2013 2017 2022 na mimi sio kijana sana unadhani mubesi ama madhanga mwana kaza Kalonzo ni mubesi tikebesi. Mimi nataka naambia wa Kenya na muniangalie leo mchana, hakuna mtu mwingine anaweza kuongoa nchi ya Kenya kama rais, ijapokuwa mwanaume mmoja mcha Mungu, mtu mwaminifu, mweupe kama pamba, kwa jina ya Stephen Kalonzo Musyoka. Leader unaenda hiyo ndo tukakana na ibila sio ndo tukwate kuoko. They cannot get president one day no. I can tell you I've walked around Kenya and everybody is saying it is you. Ndongo ino yawetakana iki yatuni cha president wa William Ruto iwetakana ambisi uteti wake munini wa musumbi na vewailuo na kia vanga kwosa kivila cha usumbi na kuambisi uteti tene na kuombanya kura. Wakati ya campaign ya juzi mimi nilisema kama kuna kitu nilijifunza kwa William Ruto ni kwanza yeye 2013 walipoingia na Uhuru Kenyatta alianza campaign 2013. Huyu William Ruto amenifunza. Nilisema in 2022 ingawaje si kwa ballot na CU tuamino bono wa 2022 tutazunguka Kenya hii. Otawukenda we kusinda awetakana nonginya vethwe na uthe unthini wa Nzamele katongwese onyuvani aiwetakana vaivata kura ikaenda na ungewa oila nende maikona na wendi museo kavinda ni kausi ya sia tene sia kivila chonga wana kaundi ya Masako ni sia yumilia mujumbe wa kilobunge cha Mauvoo Patrick Makao iwetakana nde yumbani tie kumbea nthi matambio make kana meama kukitia kivila chonga wana kaundi ya Masako valandongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wamenda tongo yo nthema ukamba methwe na ngwatanio kwikithekana ni mamunenge vinya kwithwe musumbi wa nthino ya Kenya ya ile wa party leader wako ambia Makao rudi nyuma kanye mwana mwewi tumwetelete na party leader ni uhizidi ni twetela na itwetela ane tukwetela indi lo Vilingi webubwa anomya mumbone tio twizene andikoja mundu ta mheshimiwa Makao ndo mheshimiwa Kalonzo tiwa musumbi wa 2027 najua uyo onoka emauka kukwangaba nai kweli Kalonzo musumbi kote wina ibila nene siba yambe nene pyo nena nasi numbeno ya Wiper inga umwene marehemu tukita niembene na ila inge patilita ndugambie nume yu andwao ndetunga maimu stali patilita nazindo ngazia yesa kana yes madam ayumbi angela mevikite chathini kievo mujumbe wa kilomwe cha kathiani Robert Mbweni mandana na ulea na mutalatala wa Ilovia mawetakana withiwa we kuna munene kwinthino ya Kenya na wenda yumbanitie kuukunia kura na ithiwa yendea na ulea na wo mambo yote tumefanya. Wabunge wa Kenya Kwanza wameshtuliwa wakaambiwa wanataka kuonekana wakipiga kura wakipinga finance bill ndio waone cha mtemakuni. Mimi nataka kuongea nikiwa hapa Miomboni Kadhiani
Mimi nitaipinga. Kama kuna kitu mnafanya mwanza na mimi, hata singoji mimi nitaipinga, kwa sababu watu wa Kathiani wamesema enough is enough. Kaunti ya Masaku kuma Kathiani nyanito Waboni Mutesia. Gavana Mutula Kilonzo Junior inene ndivyo ni siake kalo na nzama ya Senate kukonya mitumililo vya sia county. Nwavithwa kana thina munini ulawe kumbilete waki wa silango wa thwake ni kikono cha serikali yakati kwianisia kilungu cha 10 ulwayana cha mbesa ila ya ile kuiva mwene kandalasi ula munene ula ungamite waki wa silanga wateo weta vena ivinda vyanu o yukulungalia vala vena mauvaluku. Nyeni netwa ye African Development Bank na mawaziri maitu na nathio kusisia kunena na afadhili ma thwake na nethia afadhili ma thwake malete tunenga 90% of the project besa na kubikia yu ni maebete up to 75%. Serikali ya national government ndebete the 10% la maelete kwa na dena wio na fortunately Africa Development Bank ni mana tunengie an extension ni mana alete mbene na extension isi endete up to 2024. Thwake yithitu methoni ma ene mbingi ma ukamba kwa ivinda oyu na kwianana na Gavana Mutula nekana mwaka huu ukitaniwe wa muthiavyo mivangoni ya waki na kuminukilia silanga uu nwaweta kila kinene kitialite oyu no kuminukilia waki wa nguta sia usilanga. Damino next year yaleta imba indelu next year yalemba indelu nikana batiwe mwaka omwe wa usisia ondo ile ila eta wa completion period kana defects liability period dam ya leta imba indelu dam thwake dam is complete wa mesisia embane wela odipo kendo kila kinene pio nikusia kiwu na kwaka base ya dam na that is complete kendo kila getiele no maukuta kuda mesu ndelu Nwavithwa kana mbe wa kilungu cha miongo mame ulwana cha ilovia ila siungamite waki wa silango wa thwake si moko ni mavengi wa maendeo wa Afrika yani Africa Development Bank na kwa vaina vya kana contractor monene nutona kukomea wea contractor usutita contractor la member ameko alea kwa certificate mono kusemba contractor usu ena assurance ya 90% of the payment yake ina Africa Development Bank na paingi tumicha contractors au website dina information kana Gezuba eta China Gezuba ni umete site na nyeni say from the financial agreement China Gezuba ndauma site nondo wa kolea kwevo. I'm Kilonzo Junior do solemnly swear embe wa komitini ya seneti nota vya maseneta kana uemini wa maembe kaunti ya Makueni vena cheni kinene nthino wa mithimami vuthe ukite vala wingi wa ikithia maseneta kana kaunti ya Makueni oyu mitukithi ithwa ya ngeleka nzeo nthinima thini wa ukolanywa mbeza cia koti wa nthini kauntini Junior eweta Makueni up ila inavinguiwe oyu mitukithitwe na uniko munene vala oyu koti wa Makueni wangia kuveta shilingi milioni 110 mbe wa mwaka huu wa serikali kuthela. Ready to drink juice which is 5% of the concentrate. Once done we're going to doing 125 shillings a liter. We are the largest producers of mangoes in the country. Oh wow. Yes, the largest in the country. We want to do value addition to mangoes, dried mangoes, mango crisps, mango cake, mango whatever. Here we are working to ensure that not only mango being channeled to the processing plant, but we also access the export opportunities. So we are creating what we call low pest zones because that has been the challenge. Yesu menini tunalikile obisini. Ona itu vetu kie target ila ya mwaka omwe ya the mwaka ola obitie. Na wesilia kana mwaka osuguonde kuma mwai wa nyanya kubikia mwai wa 11 kuna ejua kwa wona ndo maumiti mbesa isu mini pe ukwati na system isu tuneki ya Safaricom tuonia kila kiende o kila muthenya twimba nimba nisi kila muthenya pala bena shortfalls and in future to endo tumia systems with
mundu na wa revenue wea wake ti kwetela matatu wea wake no kuthina kamashina kasiasi ao kasisi o wa kunekele number plate kakwa ngali no David ote usukuma na andu na tute pe andu mona kaputi ka yelo makapinga nduka makenuka kana makevingi abundeni in future tuike kazi nduzi ne wato next month is your future ngwet nondo tukiyembesa na tukuli assembly matunenge budget ya automation with the net automate systems to automate systems features uti ndio weta miaka ngeni weto next month. Vilingi wa Mauvoo kuma bambungeni ya Senate Musini Lovi nye nito Benjamin na mwaka Nani musiasi yangu weke nundu wavituka nuwitu wa wasiani livoti yake gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior aivithoaka na ena mweki yosilanga wathoake nukwithi wa wimu minukilie tutavikite muthiani wa mwaka ukite na indi Mutula ni wawetaka na waki ula munene wa Vatavyu ni wathelile na ene ianda ondhe waki ni wasilanga u nimekite viti wake uminukiliwe na mituki ila vatoneka anena kananena kavindani kalai vikite mbewa nzama ya mbunge ya Senate ya wiki wa masavu na mbesa sia kaunti kusongia makulio yulu wa masavu mavukuni ma kaunti ya Makueni. Katusonge na mbe tukunikile Mauvoo kuma kaunti niyo ya Makueni makoneti maovisa mamovia wa kusovia nyamusi ya kithekani ma KWS nimeendeka kusimana na munyambo umwe ulawi mawikaloni ma NND kisioni cha metava kila kiwodini ya Thange ni Kibwezi ku kaunti ni ya Makueni ula kufikia OU uende kuya indo sia NND na kuikumeki ya wia vamwe na siana sio kavindani kalasi endete maskulu hamwe ma NND mainena ni mawetaka na ni makonete livoti kulakwe maovisa mamovia indi kufikia OU vayeta mbia maovisa mosa ni kana kuvetanga nambo ni livoti tukweliwe mbeange ni we Kennedy wa Mulinge. Ni matiali mambo ilasi kitaweo cha monambo utukono wako mokia wake le ni waitu mo kesioni cha metava Thange Kibwezi kauntini ya Makueni kisio kila kwa simwili yumo nambo uvendo takwitha noyo nzima ya wetu na wakokela kuma motuto na wana mua cholo lova kanita na kisio ke yolo akwitha wete makumi maindo sia nende ma kisio ke monambo ingi utukite kisia icha masomo kwa maniwala malao kama kwa chane kuthima skulu maikia kuvithukio amina kuka nitwa tabishe KWS na ndio ndo yaesa kuteke action na tuwe bali tuende na thina wa kwikala tuikala ithekani na tuende noti kusia indo situ nondu na mwizu ya amina upika nisiete ng'ombe mbui tukoma na indo nomba mang'oi mbui kila kindu jombe kwe binayo kweli bio matinzi one amwe toneka munambo kaondolewa ba na no uloto no tondolea munambo wethe ngemu ni emiwe no ngemu yuga waika kitolonje munambo yumeje ndo eno ikatwa ndo enyi nithite mbui mama nini mpaka ngite jaleje mundu ile kwa mundu mwikata nyona nditera cia uya musi kwa nundu wa munambo ndikia munambo na iwe ngukuchatatania ndiokila bayundu nika ciana cia kwa ni amukasa 11 tukekala mpaka saa mwanusu ngamauma makathi school metaba kwa ivinda ingi maofisa mamovea kusovia na musi ya kithekani wa KWS kuma kisioni kima itula muti kwa kuthawa malelete kithitoni cha kusimana na monambo na kuutunga mututuni uwa chulu bai nende maelesi yona ituna wa maofisa akune walivoti kwa konya monambo methi utamaiki ya kithito kinini kuusima utongwi wa serikali nene kisioni kina witula muti kwa kwitha withi ito umbikite muto kithanga thini kila ivinda ngusanisyo kati wa NND na namusi ya kithekani siambisya kwiyumilia NND ama yaba kosa meya moko ni mo ethiwe tambia kuvetanga monambo umayokaloni mo hiyo kosa ni maofisa ama KWS tuikite kuya serikali nondu yinemu imbuisi yetwe na nzau nikasioka ikaya miunda yaitu nitukwenda kukulia bala mutongo iwaitu la twamunyuthie ku nitutimwona na ni waie indo inai wende tokwebwa na tekatha bata na kutebwa mayo no to na bamata ibete bizi twina liuna na muzizi twina liuna mbo yakwe yo sawa nileka na kuma ata na ndwesela waye nyama ya kilo kana nusu kilo mundu akwatiwa ba yakwo agita kwawa kana akakwatwa kwa miaka mingi na munambo tuno kinangie na yumo nambo kwetwa tukinanga
twikwenda munambo ucio petangwe baba KWS ira maikwasa munambo andu ama kokoma maikia ene nimekwasa sheria nikitio yu wa kundu kungi ona itu ku kamba ni tukuwa kana nata nundu yuni yapita ni wapita ba wingalie theo na kukwemesie mingi kuthitheka yu ona ciana ndisi kuma skulu cienuke ata MCA wa ward ya Thange Eric Musio kikatuma olavika kisioni kikwiteka kio cha enende acha sumwili kiatanisio aikule minister muvyani wa utalii na maundumana musi ya kithekani Penina Malonza kuangela kithito nzikayo siya kumina ngusani sokate wa NND na namusi ya kithekani ulawi thito kumbilita isio isi ya kibwezi kumana na sio kwitha ivakanite na mututo wa namua Savo na ulawa Chulu anu KWS makweto kita kuinga munambu kuutelemia bandu mamathe andu maitu mathiba achulu matwe neki kala makwana na mayakabii matoa ngina wote na yu munambu wiba nungwaite ng'ombe uko wa mang'oi uko wa malondu na uko wa mbui na bayo ndo kwikwa abana yute nebe odhino bakadi nondo yuweze kwethe ati yu andu maitu maamuka kwena uwa serikali ndio twete leo azikala makono chenga ba na maisho ka bana iwezekani hiyo tuko tayari kuoza sheria mokoni tiko teos ni baada kama bandi ni station lakini andu ameka la Mauvoo kwa wazikala ma KWS na national government tafadhali kujeni mto hiyo munyambu patwi Delivoti ya Mutongo TV kuma metava Thange Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge Nende tuitiana na Mauvoo makoneti ya munyambu ekatu kunikile Mauvoo makoneti ya minister muvyani wa utalii na nyamosi ya kithekani Penina Malonza ni wawetaka na serikali ni kite mawala ni omemwa na kukitana na uvadhukonukana na uvidhuki wa kuwa wa kwa nyamosi ya kithekani na ila siya kiwuni kuisilami vakaya ukangani na ila ingi ilembetani kana na ila ingi ilembetani ya Afrika ya umiloni wa Sua Malonza anena kavindani kalawa vika kauntini ya Mombasa kuvingwa ikomano ya mithenya 5 na wilaya eteva mwema ovisa ma usesei kumandi ya Tanzania ndi ya Kenya vamwe na ndi ya Uganda kunena nisya ziasia kukitana na uvidhoki wa nyamosi ya kithekani twelewe mbeangeni Angelina Mose. Minister utalii na nyamusi ya kithekani Muwandu Penina Malonza nungwetakana Mauvoo sio ama methenya 5 kwa maovisa ma usesei kuma ndi ya Kenya, Tanzania na Uganda niko vikia kusia matunda manene kwa kukwata utuika wa kukitana na uvidhuki wa nyamusi ya kithekani kwisila mivakani ya ndisi ya ilembeta ya Afrika ya umiloni wa Sua. Pala tukomanisie athukumi mbalimbali alamethia katika itengo sia security mevo athukumi alama maethia na musitu sia kithekani CID sia kuma nthi itatu nthi ya Kenya, Tanzania na Uganda tiuka vamweni kenda tusie walifu ula withitwe wendee kwa ivinda yasa wa kuangamisa na musitu sia kithekani na masingira maitu. Minister unu kwetakana watino ya nthi isi itatu vanete kuikithia kana nyamusi ya kithekani ni sia suvika na kuikithia kana uvithuku ina udhosia wa nyamu mivakani ya nthi sia ilembeta ya Afrika ya umiloni wa Sua ni wakitana na uwe undu vailite. Na kwa ndu tukie vamwe tanzini kenda ndu athukumia maitu na ndu ameitengoni sia security makwate training ile kuthiumanenge ujuzi kana skills ile si uthiumatethia nthini ya kuikitana na mituo ino itemia ilu nthini ya nthi situ sia eastern region kana mashariki na kwa ndu isi ni workshop ile twinayo. Wana uyevo Malonza nukwetakana itindo wa muvaka wa Kenya na Somalia kuvinguwa uyivikia utumasiko isiokewa ni kwithwa serikali ni yovete kavyukuli kwa ile usesei waku ya nandhini wa muvaka usu ya serikali ya Kenya ni ikite mikakati ila ya ilite asa hivyo mikakati ya askali maitu alama linda baharini hivyo mikakati ya kwiki ya drones machines ila isunguka za situmia technology na kosa visa na hivyo mikakati onayotumia ndeke situ ila si kwithia sipa katika bahari isu na kuchunguza kila chende na kondu nundu wa mikakati isu serikali ikite paithi abatona kwithiwa na uhalifu uthi kwithiwa vo ngwatanio ingi ivanite kuikithia kana mbia cia nzou ina ate undu ula wetakana nuvikia kuikithia kana nyamu cia kithekani ni cia suvika vamwe na kwelia utalii nthi ya Kenya na Afrika yonthe. Ila twakoma na nthi ino itatu ni mwisi kana twinzi itatu kila nthi ithiana
itengo sio katika ulinzi wa namusi ya kithekani pa Kenya tuitesa ivory kana mbiasi andu lakini tuise kwa neighbors tu ingi sitesa na kwa ndu nenda kwasia ini hatua imwe tanzia kumbania iliko situ na ndela twailito thita East Africa na moso ta Africa zima komona ye yetetova ngwatanio kati wa nzama ya Lusaka na niyambe kutoa vandhi ya Kenya vala chelelo kinani cha komona yene kuikithia kana the isi itatu nisio kitana na udhose utalite wa nyamusi ya kithekani nthi sianza. So we are implementing these capacity building initiatives involving Kenya, Uganda and Tanzania. This is the 8th of such trainings. These trainings are supported under the Global Environmental Facility UNDP program. So we're implementing these activities in partnership with the Grace Farms Foundation. Today we're doing this training of control delivery is how to go up to the chain and make sure not only we investigate but also we punish the high-level officials working in this organized crime. Okay, so that's what we're doing. Kwamba wanapotekeleza majukumu yao ya uhifadhi, lakini pia vile wana wajibu wa kuangalia haki za binadamu za wale watuhumiwa, kwa sababu kila kitu lazima kifanyike kwa mujibu wa sheria. Mtuhumiwa is just a mere suspect, kwa hiyo anastahili atendewe haki. He is presumed innocent mpaka pale mahakama itakapothibitisha baada ya mpelelezi kupeleka ushahidi unaotosheleza mahakamani, ili sasa mahakama iweze kudetermine status ya huyu mtuhumiwa. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nendi livoti sweet randini wa udhiumo wito wa mbetu isi wakadhia ntuthi watu kune kila Mauvoo kuma kuya kaunti ni ya Meru. Musesia wito wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthiko otini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonda kwithiulukite cha nthi ni kindu gisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ilandi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza serikali ne ndugu serikali ati ya serikali ndukutubinia leo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni dhiti se uite silikali na alame utongo hini we silikali ni dhito sakuite mundu mwene nthi wabaya nthi no aete mjadala akasya kana mwea uwo yani dhita se ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia Mukamba ni wese oimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa uiti mwithianu na ndawa cikiwa ukunikili wa science kuikithia ni cia uvocia na ciina uthu mwini waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalwe ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzweni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthokie maofisini maitu kana utukunie simu kwisela noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni na udhocha ingi tuelekela kauntini ya Kitui na indi ikundi ya Resources Conflict Institute.
Iyethiwa na kikalona nzama ila inolotiloniwe gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kulunga utavi na uthosia wa kithangathi kauntini ya Kitui vamwe na makundi angi matema serikali ala methitwe na kianda cha kusuvia mawithuluko kieleloni cha kunena ni cia maoni makwikia mwiya wa kulunga utavi na uthosia wa kithangathi kauntini ya Kitui vala mathinginila uthosia wa kithangathi Kitui ni wailite kutethia mwene nthi wa kaunti ya Kitui vamwe na kusuvia mbusi Onesmus Chalo novikia umbanoni usu. Mauvoo mote wa kiserikali wiskanieta Resource Conflict Institute kana RICOZIL ni matongwese makundi angi matema kiserikali nthini wesiso ya kunengana mawoni mo kwinza mayimwanya ila yolote itoni gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe no kana kumbanya mawoni ma NND na ene yanda maundoni ma kusubia mawithuluko kieleloni cha kusubia mwiyo wa kulunga utavi na uthosi wa kithangathi kauntini ya Kitui. Umbano huu hatoi wa mukawano wa musini wa Kitui vala makundi aya kila yumwe yanengane mawoni maya kukonya kusewa kwa mwiyo uyu ainena nandeki Mauvoo na wakumbanya mawoni aya mutongwesi wa ikundi iya RICOZIL mwandu Beatrice Mutuano wawetakana kila kikundi na alama akomania vane makwatamba ukusova kwa mwiyo uyu ona wakulia kila mwenende akumbatilia walanyo uyu na kunenge mawoni mo kwinza maimbe wesiso ya kunengene mawoni kuvingwa taitwo ta ishirika tukwatia muno maundu ma miao twibaba muthenya no muzini kana twete CSOs kana mashirika langi mathukumanzi no wa Kitui County matonye kwete mawoni mo mutongwesi wa nzama imwandu Esther Musilana akenwa wetakana manenge temethenya 50 kukolanya mawoni aya evithwa kana ni matambukite sub county ni cionthe cinyanya cia kaunti ya Kitui kukolanya mawoni na alam mautethecia vanene kusiwa kwa mwiyo uyu na vala wetakana ni manengane mawoni mavata muno wiyani ula manengetu ni serikali ya kaunti ya Kitui na nitunanibiwe ta task force tukunikile mawoni tusome kundu kunge kola mekie kundu usimbe tuose mawoni ma mwene ndi niwo twendesie na nitunaendie makueni oso kuona kila maendesie na ithie twiva na organization hii kwitwa RICOZIL na mamachangie mawoni mo makila makwenda ta ene nthi ma Kitui wese kwithia mio ila ikwa kusobwa na bill ni osete mawoni ma ene nthi nikenda wese kwithia mwe ausini watu twaisya nesa ithie andu ma Kitui. Umwe wa makundi ala mekomanite sesoni ii wa ikundi ya Caritas Kelvin Muthui no wetakana kusewu kwa mwiyo uyu kukasisya vanene kwanangwa kwa mawithuluko ni utavi utene muvango wa kithangathi wa kauntini ya Kitui vala otauwenda mwiyo uyu wasewa withwe wina umelu nthini wa umbanya na ungami wilovia ila sikuma kithangathini na otau undu ula mwene nthi ukunikana kithangathi fa kauntini ya Kitui. Kwa ibindela andu maethitwe makuta kithangathi mbusini situ paethitwe na mwiyo kana regulation ya undu kithangathi kikutu so nzisu cia kuta kithangathi zitwepo cite regulated ni cianangite muno mitumile itu ya kithangathi na kibumbusini na mwiyo uno woka undu ambe nukwitha ubata maloli kulikanga mbusini patena regulation kana mate atie meo ya nema kutukethwa maloli makailolika okuma ta saa 12 mpaka saa 12 muthenya ila andu mene o maloli o manini makalika makauta na makaite kunza na pia kwitha ni mone tu bala makuta kithangathi na ni level iva mauta yavika level ibikite bandu indi makuthamia site suma kwa ikuta bandu bangi ili vote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo. Namo atongo ikuma ukamba wa mwiya ni maumia ukayo maiweta kutengwa kana kuvathulwa kwa kisioki zamani ila inasa kuyue kuthinikia mathina ma itheka sub kauntini ya mwiya. MCA wa wodi ya Makimana ulani Philip Nzangi na wa wodi ya mwiya ulani Job Itumo nimenda county commissioner over mwiya na governor wa kaunti ya Embu kwithukisya ikwani ila inatha kitu ofisini wa county commissioner ni NND ma sub county ino na kumakonia zamani inoni kana kwa ilia uthukumi wa mwene nthi tuelewe mbeange niwe Ben Musau. Ma MCA aya meweta ona itina wa isio ithi cia Makimana mwiya kwikiwa ekanzetini ya serikali na kuikithio ta sub county yeyungamitie ninatilwe nza isesoni ya kosa kuanza maya ukunikila miunda kisioni ki. MCA wa ward ya mwiya Job Itumo eweta sub county ya mwiya ta yeyungamitie ni kwithiwa yena deputy county commissioner na maofisi angi ma serikali
na kitumi nikini ya ile kwithiwa na andu nzamani no ya kuungamia itheka kwianana na mweyao. Board ile na sabu ya Bere South Lad Board ila andu mamweya ward patena mundu onomwe we board nesu na ndiye se kutena mundu mwe ya board nesu ya Lad Board the whole ward ndiye andu maitu makethiwo. We have Mwea sub county which is a full fledged sub county with the DCC and all other sub county officers. Langu ni kuomba serikali kuu ihakikishe sisi watu wa Mwea tumetezewa Lad Board ambayo itasaidia sisi kutatua shinda za mashamba kule Mwea. Oingi nimeweta kisio kita kithitwe na kilingi sita mavalua ma itheka kana title deeds kwa ivinda ya saa ila sithitwe isi wa kotini na ni undu wa kusenya kuona vate mundu ona umwe kuma kisioni ki zamani ino. Kuya kwitu tena thina title deed imwise kwa andu maendie kotini andu maitu mamwe mekane title deed na andu a maendie kotini ona maitu amwe angi matu akiritiri angi matu asiagago na mayenda akoti no mandu makakwata todi ko ila kindu giki gikie tone no la winiku twawende ama maitu ma miunda na kunyanyaswa maundu ni maitu ma miunda na andu ala maenda abatuthinetie. MC wa wadi ya Makema Philip Zangi eweta kisio kita kithitwe kikusi ya mathina ma miunda na maundu ma miunda kisioni ki mayaile kunene wani andu matesi mathina ma kisio. Mutui ndesa kumanya thina waku na ndesa kuelewa kila kikuisa kwaku mundu wakwaku musie ni we wese na mwile kuisa na ngunguni lawe kuumela kitandani ngale kwela wese kwa une jongwazia paibata watu tuweke tuyathiwa musionge tuyenda kukwata no maitu moko na twasia serikali tafadhali batonyeka kwa mitoke tusawisi board ito atikana board isu ina serviwe sia meunda ile na serviwe Bere South constituency dinashughulikia andu Mwea sub county tuyama na yise ubwa tuina andu maitu meke twebo tuyese siasa ubwata na mathina la maingi thini wa Embu county meko usu miunda mendhini wa Mwea sub county. Yuyu atongo yayane menda ikuani ila idhao kitweni enendi ofisini wa county commissioner na olawa ngavana kwithukiwa maiweta enendi Mwea na Makema tamavatitwe hakisio kwa kwema kukonua zamani ino. Kouti konstitui kulia na anda yasi onde serikali idunubie board ito ya Mwea sub county parade na DCC na na district ito na qualified kwitha na Lad Board ya Mwea Lad Board kouti kwa serikali tu ikokwa mituki nundu na maituma ya kodhina ethes we na sebe bigwa ni muenda thikale muno ni tuwetekela thikale Bere South sub county lakini ithie Mwea sub county tu ina board tu represented na tukula serikali etunenge board ito okwa mituki nemo kilivotea Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV nyenita wa Ben Mosau. Tusiokethie kaunti ya Makueni vala nguthu imwe ya atavania makanisa wa Good News Church of Africa ala amethitwe maileana na utongoi wa Bishop Raphael Kituva ni maleana na itambia ila Bishop usu ila ameweta atawithitwe ambie kuandikithia atavania ondhe makanisa u Kenya yondhe vala ameumkonania iseso yina utandilia makomanite kanisani wao uvongeni wa Makindu atavania kana atavania aya ni maleana na itambia yu na makulia hati imo ondhe maiketi likile kwithiwa mailuluti kwa nilivoti umbanitwe niwe Kennedy Molinge. Nguthu ya atavanya ma GNCA evathia na utongo wa Bishop Raphael Kituva na yasa kwa kuatia na kutungia Bishop Law Ivombe ni Bishop Isaac Bet. Balaito nguni munini wa Bishop Bet Reverend Japheth Kamuti Motuse maweta Archbishop Kituva totena muya onomo kwa mbisi sesotai ya kuandikithia atavanya va maikanya ate imo maikekonye hisesoni ye tuiwa kwina muandikano na tuitwe shilingi ngilili na maana hatano anu mathi makayandikithie vandu bekwitwa Melody ho amba kuya mutomo ithie tuibesi na yuti kanisa tondu yitu nene ya ground ine kanisa ha Holy Land ithie kutu ikwesi na hetwa mapasa mwewa mukayandikithie ku na moitwa ngilili na maana hatano isu ne biashara no suno vanani
Reverend Japheth Mutuse ongi weta katiba kalaka ivombe wa kuvindwania kibishop Kitovet na wakoso televo wa GNCA mwakani wa 2017 takate tekeleti ilovia kwetu sesoni ya uandikithia vama iweta kita kiuvathukonu vyo na mea ya kanisa ya GNCM. Serikali nisi aisiobe na niusu mapasa mae kobe nwa mbesa ni mundu tutekuelewa nundu nitwetenganie nake na UAT mbesa na ithi wandikanithio ula twandikithasia na mapasa ala twinamo payingwo mo waitwa mbesa tuikuelewa na niyo kitumi ngwasi yesu ne biashara na ya ilitwa niyo komeshwa mara moja nundu katika kanisa tuiko na biashara tuthukumana mbesa ila siuma wa sita wa ndembo offering na edwani sio tuthukumana sio ikanisa ila yandaka na region yenda mwamani nimeta arambi na makakwata mbesa na makatethia we ula meotumwa metanea mbesa isu kuyulwa aituka komane hoteline ikanisa ndi komane hoteline ithietie mwamba ona umwe na thukumi ala malikile unduni u na mathokwania wia wa Ngai na nocho kitumie kanisa eno cietambia uthi kotini ya thi kwa registrar na tanengwa mabalwa ma kwiko nthubani na tisovya katiba kula kathokwani twe nikenda kendecia andu. Kanisa uwa GNCA withiro na ngusani sisi utongo ikuma mwaka muvitu tunaoivinda ya miaka 5 ila Archbishop Kitova ileta kutongo isia kanisa ukuthela. Valangu saniso sia ambisha na usakoni ula wavaniwa wakosa kuotongo uwembia kwa makotoa iwa hitambele chita Archbishop Kitova kwitha kwa ateta wa Bishop wa GNCA. Inde nguthu iya atavanya mosi etambe na kuthika otine kuliana na kina kusukumia usakuani kutoa iwa. Valetina waki kwa melangudhu iya seofisenza mayimona ya kukwate ya kanisa una ende ya sakuwa Bishop Isaac Betra wa mutongo isia uo. Itambele chita makanisa ma GNCA manikita katikati hamema ya Bishop Kitova na angi Bishop Bet na ngudhu ya atavanyam. Mapasa ungamia iyo the Ngai mapasa ungamaina musimama moseo makansa mapasa twithukisi wasia wa Ngai we oguoka na twikethukisia wasia wa mondo nundu etha tukethukisia wasia wa mondo tuyuthukuma Ngai twithukuma mondo tuthukume Ngai na twithukuma Ngai na twithukuma Ngai eweka maundu ma guthi kundu ne kungi aye ikanisa twetelei na twithukisiei na taisi wasia witu numwe na tikosa wasia kuma kwa mutongo ya kanisa weta wa Isaac Reverend Bet kwou tenda omwea kila mwigwite na kila mwigwa manei ni chamana ouo ukesela timu neno nzikayo sito sia kuvikia Bishop Kitova kunenga na uvande wake woke wanesia kima okutetuna kwa makomokwate kusilanzia ya simu. Dilivotia Mutongo TV kuma Makendo kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Chondini wa kaunti ya Makueni nikana na muamani wambe wa maana ele kuma kimanyisioni cha wote TTI kwe umundi nime kiwango vya itina wa Mauvoo sio alama kwa ungua mwaka umwe na alama niketwe kana mekwetu mbao ni makundi kivathukanyo muvango u wa kunenga amani wa Mauvoo sio me kivathukanyo ta maundu ma stima uwi kati wa course ingi mavaniye wa muika ula wa minite form 4 na wa kwa sanzia sia kuendea na masomo. Mwalimu munene wa kimanyisio kina Ulani Munyoki Joshua ni wakulia makundi angi alama tonya idha na muvango wa kukwata mbao amani wa matone ukwatiania na kimanyisio kitu elewa mbeange niwe Caleb Chalo. Akinena na kisese kika vindane ka chathe cha kwikiwangovia kwa maniwa alama na kwetu mbao ni mashirika takoika na GIZ. Mwalimu munene wa kimanisiyo cha wote TTI ni wawetakana serikali ni kwata ambao wa maniwa alama minute form 4 na maka kwata grade 11 niwe indi kuya mumesa akotiwa kilingi sini matianisi grade ni wakulia mashirika matema ya serikali vamuna ene yanda kivathukanyo kwiyumilia na kukwata ambao wa maniwa a kuwa kiwetakana kimanisiyo cha wote TTI kina yana yo masomethia na kwa ilia woniwo. At this juncture, the government is sponsoring maybe diploma and certificate programs. And the government is sponsoring those ones who have made it with certain grants. And majority of our students, when they move from Form 4, they don't make it. They don't get opportunities to join universities. They don't get opportunities to join TVET institutions. That particular load, which is vulnerable, needs to be supported. So I would request men and women and all youth, foundations of goodwill
to sponsor the young men and women so that they can get skills and we can build the society. Bewa maniwa manaeli omundu ni mweke ongo vieti na wakumina kosi kevethokanyo ila maambisi mwaka muvituku. Majina yangu ni Catherine Mutaanu Nzuki. Ninasomea ama nimemaliza hairdressing na hiyo mradi ya KPA. So far nashukuru sana maana hii program imenisaidia sana. As we talk right now, mimi ni worker. As I graduate today, tayari nimetoka kazi. Kwanza nashukuru hapa TTI kwa kutuhost. Secondly, nataka kushukuru KPA kwa hiyo mradi, imetusaidia sana. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo wote Makueni. Naindi Mauvoo makoneti madhaoni kana Sylvester Mutua nolesie kana hotkane wananchi otani wake yulo akwithiwe kocha wa timu wa Masaku wetie kana wendi wake munene ni kutongoesya timu umwanya ula wanengiwe ni wa president wa FKF Nick Mwendo mwakani wa 2016. Ucho ndani kidogo. Then full back. Shukran kwa FKF kwa kutupatia opportunity ya ku learn more about football, ku gain more skills on coaching, kupata new information about coaching. From those yo knowledge yote nimepata, nimekuwa nimepata fursa ya kutengeneza wachezaji, kuwa na wachezaji na wapatia hiyo knowledge, na wapatia knowledge mzuri ya coaching na wa coach kutoka age mzuri, kutoka age dogo mpaka age kubwa. Saa hii kusema ukweli nisingekuwa na hiyo opportunity ya kusoma hizi coaches, singepata hiyo fursa ya kuandola watoto vizuri ambapo unatengeneza product mzuri. Najivunia sana juu saa hii hata wale top coach wanaweza ona product umetoa ni product inaweza saidia timu ziko level ya juu. Nazo advice si wote to join hands kujenga mpira Kenya. To join hands kujenga mpira. Tuache criticizing mingi, tuache sijui ndaisema siasa mingi kwa mpira. Aidha tusaidia kama wa Kenya. Naindi muthiani kana President William Ruto nuwetie kana serikali ni kumutuva Musembi Faith Kipyegon kimanza cha shilingi milioni 5 na nyumba ya lato wa shilingi milioni 6 itina kuvunzia rekodi ile thini wa mathau ma kusemba ama mita ngili 5 ovamwe na mita ngili 1 na maana 5 ni mathau alama na atoi wendi ya France ovamwe na ndi ya Italy. Ruto hainena State House kavindani kalama muthocha Faith na Asembi angini wasya na kiki kethia wakwa athauki onde alama kavunza sia record sia ndi yonde. I have also asked the ministry that the government of Kenya should review the reward scheme so that we can recognize and we can reward appropriately the men and women who attain excellence in our sports, in our arts, and in the creative economy. And going forward, we have decided as the government of Kenya that any Kenyan who participates in a world event and breaks a world record, unlike in the past when there was no recognition, going forward, for every world record broken by a Kenyan, the government of Kenya is going to award 5 million shillings. And we are going to start today with Faith. The government of Kenya is going to award her a total of 5 million for one record, and we are going to give her a house worth 6 million for the other record.
it will be the same for all the other world beaters and world record breakers that will come after Faith. And with the money, I can say now I can buy my father a car. I promised him when I was going to break a world record that I'm going to buy a car for him. So now I can fulfill my promise. Nandi usui wa mudia wa Mauvoo maituma mwendoni kana muthenyani wa muthenyani tawa masikitaka ula wanengelea Mauvoo kwanzia ya meko ni Teresia Mwende.